clear tu le ngai thatu te karthar thotan ni chibai le vek ule karliam ta kartop lama inkher result soitur aum no la Inter Miami te tin EFL Cup final te league sang inkher result te po clear let na kan neyanga tin football thuleng te po clear ngai thla khona nei le donang o tunrum chu soita in Inter Miami result atangin bultran don ta ila tukina Major League Soccer inkhel mu nom taka Inter Miami lamin point home lutak an hlot chuaka an king poimol nei tu ahma po an lo ngam to lo Atlanta United chu goal ni goal khatin an ne he inkhela hen mol nei tu Atlanta lam hiang goal shot tum som pani an nei ya Inter Miami mi khol team hiang goal shot tum som pathum nei thungin inkhel pumpui thera po Inter Miami lam an chung nong hreta point home hlo chho phu jok an chak ti la kan soi fu berin arinom Mercedes-Benz Stadium inkhel munom taka hiang goal kan hma khop maya inkhel antran atang minute som pakhat na leka lenon siam sak atrain let chuan Atlanta United tan ma an shroina goal aron khunga mai ro an shroi rei lutuklo minute som ni na Inter Miami tan an thiam puipa Lionel Messi chon danglamna aron thlen leya goal moi big khungin an sipur aron siuta chip goal moi tak anne hemi nuai ro goal dang kan mubel mai lova forsa fa goal dang po alubel to lo anin ne tok mai don ni te point alang mana ma se hun top ma shat minute somriat pakwana Jordi Alba siam sak attrain pikol chuan Inter Miami tan ma an shroina goal thatakin aron khonga goal dang lubel zui talavin Inter Miami hian Lionel Messi le pikot te goal khung mang hian goal ni goal khatin mol nei tu Atlanta United hi an neya point hum lutak an hlot chuak zuita ani tihian table tharbara Eastern Conference lama Inter Miami lam hi khel lia point somnen achung bera anom chun zom zela chumai ba ka top scorer huanga Lionel Messi hian inel lakal me ka trum ni ain lana train goal khat akhunga midang goal khung tur siam sak trum ni anei na ani chi bok Lionel Messi nge te po ati lo thailo ti tai la thau me ole EFL Cup final lama lut chho vel etaila nizana inkhel bo ruak tang tak maya beiselo jok Newcastle United in ne na changin champion no moi an cho ya an king pui champion ngei turangai Liverpool chu goal ni goal khatin an ne Wembley Stadium a inkhel munam taka hian Liverpool hian an ngam lo ang reng phian maya inkhel chung zong hian goal shot tum sari chau nei target a shot phei chu tum ni chau an nei ya Mikhol team beiselo jok Newcastle United hian inkhel chung zong goal shot tum som pasari te me umai an nei ya target a shot tum ruk an nei thong ball position a hian hun top lama Liverpool hian an nor na tema vain an chung nung ta zoka ball position hi 66% an ni la yin Newcastle United hi 34% ani thonga goal shot konga Newcastle United an la zoka ball chantam konga Liverpool an thazok tinani ber mai chu soita ngin atira train Newcastle United tumdang kan lo mu ang thavin an puile rep khop maya an tharum nei tele an fans te tang ko boruak atang le hian tho ho na po hi mang tang kain minute somli panga na farsa fun top ma reta Karen Trippier siam sang atrain an defender palian zet mai Dunburn chon ma an shroina goal aron khunga sikhat fine farsa fa ma an shroi second half an ran deu chautin minute somnga pani na Newcastle United hian an goal ni na an khung leya Jacob Murphy siam sang atrain Alexander Isak chuan an goal ni na aron khung le Sydney fine ma an shroi der maya Alexander Isak goal khat khung phei chu an pom sak lo nge hemi no hian goal dang alubel tamai lova Liverpool lam hian an sipur so tumin na takin an nor leta hun trapo anin siam chho deuh malmala tarketa shot lo mero an nei thei mai lo thung minute som ko palina additional time Harvey Elliott siam sak atangin ben chatang ron lut Italian striker Federico Chiesa chon an sipur aron su thena video assistant referee manga rei tak endik ani noa he goal hi pom sak ani ya Liverpool team an phur thar leya Newcastle United tran tu telam ero an ngui man le amai ro chu Newcastle United hian an goal hi an veng him tuan thei ta thunga
goal ni goal khata ne na changin champion no moi hlutak an choi zuita soita kangin Newcastle United hian champion an phu te po ati thei awme final an kalkonga hian Arsenal le Chelsea te po pet la tu kha an nei ya kumin bi ka ro chan champion phu zok an champion te po tita ila champion an kalkonga Chelsea Arsenal le Liverpool te an ne tinani chu kumin z chu Newcastle United hian champion an phu ti phot mayang o hei mai ba ka hian Newcastle United hian record thar te po an siama football an zin konga an tlap chan china hian Carabao Cup kan ti Liga Cup hian tum khat an champion na ani ya chu mai pi lama an tlap chan china hian kumsang ni som paruk som pasari season na championship a champion no moi an choi hnuwa trophy lian tham an choi le masak ber ani zui tabok Liverpool ero tun season a che thavio ma se a mor bok na kongai ro an che thatok lo ang reng khop maya FA Cup atanga pe chu ni to hin chu mai pe lama UEFA Champions League atanga pe tlak an ni to boka tuna an champion ngei turangai League Cup lama avan doi zoka an tang zui le ta ani English Premier League lama lut chho vele taila kartop in khel munam taka inrin ni zan lama in khela Manchester City an tol thlule tange nge ya an kingpui an Michael Brighton nen goal ni ve in pe in anin ne tok he in khela hian Manchester City lam hian goal shot tum som bahat an nei ya Michael team Brighton lam hian goal shot tum som panga nei thungin in khel pumpui thira ero City lam an thazoka amai ro chu an van doi hle te po ti taila afu ber o me Etihad Stadium a in khela hian minute som pahat na Manchester City tan Erling Haaland chuan penalty tangma an hruina goal arun khunga Erling Haaland hian ti hian Premier League a goal za a khung tling ta Premier League a goal za khung thei tura match mamo tlem ber ni tabokin match som ko palia goal za a khung tling ta der anni hemi nu hian City lam hi an phur veu don emoti lain minute som ni pakhat na Brighton tan an defender poimo estupinan chun an siphur aron suta game borok po atang zui hle City tan minute som thum pakwana ikai Gundogan siam sak atangin Omar Marmos chuan ma an hruina goal aron khung leya City team hi an van nei ve don ni te point alang man ma se second half an run so 10 minutes som ni pariat na an defender tu naya che thate ma wang an fak ron loi Kusanov chuan an lama atilut pal ta hlau maya goal ni ve ani zui bok hemi nu hian City lam hian na takin an nor leta goal dang ero lubel zui talovin point khata an nung oi thiam angai zui ta tihian table tharbera Manchester City hian point khat an hlo chuawang hian point somli pariat nen panga na anom zui zela Brighton team lam hi point somni pasari nen pasari na anom zui ve zel bok inrin ni zan lama in khel na Forest lam point an che that an chun zom zela an king pui mol nei to Ipswich Town chu goal ni in an ne he in khelain Forest team tan Anthony Elanga chun goal ni khungin Milinkovic le Jota Silva ten goal khat ve an khung boka Ipswich lama hian Jens le Kristen goal khat ve an khung ve boka Forest lam awan neya an tang ta thung tihian Nottingham Forest 6 point somnga palinen pathum na omzui zelin UEFA Champions League an khel arinom chho ta khop maya Ipswich Town lam ero point som pasari nen som pariat na anom zui zela antlak mai arinom chho tran ta hle in khel dang atlak lau team Wolverhampton lam point thum hlutak an hlo chuaka an king pui mol nei to Southampton chu goal ni goal khatin an ne Wolverhampton team tan hian Larsen chon goal ni akhunga Southampton tan Onuchu chon goal khat akhung ve bok tihian table tharbera Wolverhampton hi point som ni paruk nen som pasari na anom zui ta zela an hnuaya om Ipswich Town a in khel in zata point kwala in an sang fal towa an tlak arinom lo chho tran ta hle Southampton lamero kan mang tha fel thei to in arinom thung mathian ni zan lama in khela lu chho vele ta ila ni zana in khela hian in khel mu nom le ngai ven hlo bera Arsenal le Chelsea te in machana Arsenal lamin ne na an changa an king pui an mikhwal Chelsea hi sikhat fain an ne he in khela hian mol nei tu Arsenal hian goal shot tum som pani an nei ya Chelsea lam hian goal shot tum riat an nei thong in khel pumpui thlira ball position atanga han thlir chuan
Chelsea lam an chung nung hret ni hin alanga Arsenal team hi an hlo om zok thung ti tai la a fu ber om me apumpui han thlera atir lama Arsenal an hlo om khop maya Chelsea team tlar nung te an che boy teu thin khop mai chu mai pia lama Chelsea goalkeeper Robert Sanchez atal boy thin khop maya Arsenal team in goal an khung teu thin khop mai bok hun chan nu lama Chelsea lam an ron kang ve hret thunga ma se poimo golero an khung thei ta lo an ni apumpui khaya chuanin aning khel tok ang ring te po ti tai la kan soi fu ber om me Emirates Stadium a in khela hian atir train game boruak atang ngal khop maya soitak in goal chance po kan mungal no la minute thumna train Arsenal in hun tha an nei ngal la Leandro Trossard chon a hun tha nei a bo pel minute kwana Robert Sanchez chon atisol pal hlo maya Arsenal lamin goal an khung teu hle Martinelli chon goal a chuya ma se Robert Sanchez in alo dang chat an ni minute som patni na Arsenal bokhian hun tha an nei leya Declan Rice chon hau tak main a chui over lu an ni hemi nuai ro hun tha te soitur om lem lova goal ero kan muthung minute som ni na Arsenal chon corner kick an lo chuaka Martin Odegaard ta chui chu Mikel Merino chon alo chip chuan dewa ma se goal moi tak alut ta thung Robert Sanchez atana har sa chia goal a sot lut moi ang reng hle Arsenal hian sikhat fain ma an hruaya Chelsea team ron kang vele hretin ma se poimo golero an khung thei talok lo an ni Chelsea team tan hen ma kukoreya chon an sipur asu teu khop maya David Raya ache sual teu khop mai ma se goal pona alir chuak man hlo an ni Arsenal team pon goal an chhuat teu khop tin ani chu second half a boheng goal chance kan mule no la ma se apoimo golero alut talo thung an ni tihian Arsenal team lam hian Mikel Merino goal tawlu mangin sikhat fain ne na an changa point home hlutak an hlo chuak zuita table tharbera po Arsenal hi khel som ni pakwa point som nga pariat nen pahni na anom zui zela mashroi tu Liverpool chu point som panin an phak lova khel ero ain zat ta che an ni avan doi zo atang Chelsea lampo point som li pakwa nen palina an la om ve sham ma City chak zolo an mang tangkai te po ati thei o me in khel danga Tottenham Hotspur lampo an tol tlule tange nge ya an king puimol nei to Fulham chon Sydney fain an ne he in khela hen Fulham tan Rodrigo Muniz le Ryan Sessegnon ten goal an khunga Sessegnon hian atlap hlui laka goal a khung tin ani chu tihian Sydney faya ne na changin point hum Fulham hian an hlo chuaka point somli panga nen pariat na anom zui zela avan toi zo tang Tottenham Hotspur lam ero point som thum pali nen som pali na anom zui ve zel bok nizan zan lai pel lama in khela Manchester United lam point thum an ron hlo chuak ta nge ya tu hnaya an che that tok lo churon siam thata hin an club lo en goal to Ruud van Nistelrooy en goal make Leicester City chu sithum fa in an ne he in khela hen mol nei tu Leicester lam hen goal sat tum som pakhat an nei ya United lam hen goal sat tum som pariat nei thungin ball possession a ero Leicester City lam an trazoka in pass di konga po achung nung zok an ni bok point lo chu apoi mo bera United an van nei ta thung King Power Stadium a in khela hian atira goal kan humai lova anin Norton zak no minute som ni pariat na tun naya che thai me mai Bruno Fernandes chu aronin lar leya Rasmus Højlund goal khung tur chu thatakin asiam sak United hian sikhat fain ma an hruaya first half a goal dang alubel talo thung second half a hian minute som ruk pasarina Bruno Fernandes a siam sak atangin Alejandro Garnacho chuan an goal ni na aron khung leya United team chak chian na ni turin hemi no minute som kwana Diego Dalot asiam sak atrain he in khela che tha mai Bruno Fernandes chuan an goal thum na aron khung leya he in khela hen goal khat le goal ni assist anei zuita anni an goal khung pathuma ain rol vek tin ani chu hemi noa ero goal dang alubel zuita lova United lam hian sithum faya ne na changin point hum an hlo chuak zuita anni table tharbera po United hi an kang chhodor maya point som thum pasari ne som pathum na an chawa Leicester City lam ero
point som pasari ne som pakwana anom zui zela antlak mai arinom chho tran ta hle Spanish La Liga lama lut chho vele ta illa kartop in khel mu nom tak maya Villarreal le Real Madrid te in machana Real lam an van nei khop maya khel thalo jok ni chungin an king pui mol nei tu Villarreal laka goal ni goal khatin ne na an chang he in khela hen Villarreal lam hian goal sat tum som ni pathum te me umai an nei ya Real Madrid lam hian goal sat tum kwa chau an nei thong soita kangin atira train goal chance kan mungal mol maya Villarreal hi van nei tange ngein minute sari inaleka 1-1 chuan ma an hruaina goal aron khunga Real Madrid team an hlau thong ngal hle Villarreal lam hian an nor zui zela an nor luatero tuarin minute som pasari na France forward Kylian Mbappe chon athei na lan tirin an sepur aron suta goal khung no rei lote minute som ni pathum na Lucas Vazquez sa siam sang atangin Mbappe bokhen he in khela a goal ni na le goal khatama an hruaina goal aron khung le second half a pohin goal chance kan hunol maya Villarreal lam a hlo om zoka an tang ta thong amai ro chu Villarreal lam hian goal shot tum enga mazat neima se Real Madrid goalkeeper tebot quarto chu an paltlang zo talawa Real lam hi awan nei zoka tangin point thum an sual chuak ta ani tihian table tharbera Real Madrid he khel somni pariata point somruk nen pahni na anom zui zela Villarreal lam ero point somni pali nen pangana anom zui zel thong pathiani zanlama inkhela ma hruai mek to Barcelona lampoin amaka makro pui eltiang in comeback ro pui an lan tira an king pui mol nei tu Atletico Madrid in Sydney fain an laka hian ma hruai man ma se goal nin comeback ro pui bon turu tara an lan tir in khel munam tak maya hian Atletico Madrid lam hian bul an tran tha khop maya golero alut lok lo thong minute somni pangana an kot Simone fapa Simone sim sang atangin Julian Alvarez chuan ma an hruaina goal thatakin aron khunga game boruak po atang ngal le first half ro goal dang alubel zui talawa second half minute som sarina Atletico Madrid avanei zoka tang lehin corner Gallagher siam sang atangin Alexander Sørloth chuan an goal ni na aron khung leya minute som sarina Atletico Madrid mol nei tu ni bok hian Sydney fain ma an hruai tinani chu amai ro chu Barcelona lam hi beidong du big lovin Sydney an phura tangare lote minute som sari pahni na Martinez sa siam sang atain Polish forward Robert Lewandowski chon an sipur sud na goal thatakin aron khunga golalu no rei vaklo minute som sari pariat na an sipur an sud zo ngal Rafinha siam sang atain Spanish forward Ferran Torres chon an sipur sud zo na goal aron khunga inkhelen tu mi pui thom po aring hle goal dang alu bel don lo ni yen alang manna ma se minute som ko pani na Barca lam hian thilmak lan tirin Pedri siam sang atain rol tharma bak eng tak nei kumsong pasari leka upa lemin yamal chuan ma an hruaina goal thatakin aron khunga sipur masa zoka tangma se Barca lam hianin ma an hruai der goal dang alu bel don lo ni in alang manna ma se minute som ko pariat na Barcelona hian an chak chian na ni turin Ferran Torres mangin goal an khung leya Ferran Torres an he in khela a goal ni na ani chiam bok hemi hnuai ro goal dang alu bel zui talawa Barca hian comeback ro puilan tirin point hum an hlo chuak tihian table tharbera Barcelona hi point somruk nen achung bera anum chun zom zela an hnuaiar om Real Madrid nen an point nei zat a hinanga khel khatin an khel tlem bok Italian Serie A lama kartopin khel munam taka AC Milan lamin point hum an hlo chuaka an king pui an mikhwal komo chu goal ni goal khatin an ne Milan tan hian Christian Pulisic le Tanjani Reinders ten goal an khunga komo tan kunha chon goal khat khungin Dele Alli chu red card mang no chua ani bok tihian AC Milan hi point somli pasari nen pakwana anom zui sel anne in khel danga Fiorentina lam point hum an hlo chuaka an king pui Juventus chu sithum fain an ne Fiorentina tan hian Robin Gosens Mangrora re Albert Goodmanson ten goal khat theu an khung an ne tihian Fiorentina hi point somli pariat nen pariat na anom zui sela
Juventus nampo pangana anom zui ve sel bok kartop in khel ngai ven hlobera champion tum team patni Inter Milan le Atalanta te in matsona Inter Milan avan Mizo ka antranga anking puimol nei tu Atalanta hi sehni fain an ne he in khela hian Inter Milan tan Carlos Anguso le Lautaro Martinez ten goal khat ve ve an khunga Atalanta player Ederson le Inter Milan defender Bastoni te chu red card mang no chu an ni bok game borok atang hle tinani chu tihian Inter Milan hi point samruk palinen achung bera anom zui sela Atalanta lam hi point somnga pariat nen pathumna anom zui sel thung German Bundesliga lama kartop in khela mashwai tu Bayern Munich antal boya anking puimol nei tu an ne ngai turangai Union Berlin nen goal khat ve ve in pein anin ne tok he in khela hen Bayern Munich tan Leroy Sané chuan goal akhunga Union Berlin tan Benedict chun goal khat akhung ve bok khel thra ni chungin Bayern Munich an chak zolo tinani chu Bayern Munich hen ma an na hruai zui zela ma sen din monero atha zui tabik lo anni hei hi achan ber chu an mani ber tu Leverkusen an chak wang ani ya Leverkusen hian an king puimol nei to Stuttgart chu goalie goal thumin an ne hei in khela Stuttgart tan Demirovic le Nikten goal an khunga Leverkusen midfielder Granit Xhaka chun an lama atilut pal bok Leverkusen tan Jeremy Frimpong Pero Henkepi le Patrick Sikten goal khat theu an khunga Stuttgart player Steeler chun an lama atilut pal ve bok anni tihian table tharbera Leverkusen hi pahni na anom zui sela mashwai tu chak zo talo Bayern Munich nen aning kara hian point ruk chau awom zui ta anni French League 1 lama po mashwai tu Paris Saint-Germain an chaka an kingpui an Michael Marcel chu goal thum goal khatin an ne Paris Saint-Germain tan Ousmane Dembele le Nuno Mendes en goal an khunga Marcel player Paul Lorilla chon an lama goal khat atilut pal bok tihian Paris Saint-Germain hian ma an hruai zui sela an champion tluk ani to anni achan ber chu an mani ber tu pahni na mek Marcel team chu an neya champion tluk kan ti thei toin arinom inkhe result lam kal san taila football thuleng lama lut vele donang o tun nai mai khan Manchester City tana loin lan to Julian Alvarez a agent chuan Julian Alvarez an City achwa san khan Liverpool team in senglu antum thu asaya hei hi thudik tak anni khati hun lai khan City achwa san dong khan Liverpool anron lang nge ya ma se Julian Alvarez en adu thlan na chu Atletico Madrid pan kha ani ya adu thlan na za sakin khalam ha kan ngai to ta zo ka ni ti hin Julian Alvarez a agent chuan asoi Cardiam ta kartopa Real Madrid in Villarreal goal ni goal khata an ne truma goal ni khung tu Kylian Mbappe po in khela zo no zo na zo ani ya Cristiano Ronaldo nen in tuk theng em tin zo na zo ani hemi chungcha hi Kylian Mbappe chon achang thiam khop maya Ronaldo ti thayang te hi helai muna hian ti hin ro pui takin chema ila ani hi chu engtika ma katluk thei don lo ani keini aya chungteya om anni ya chuti rual chon anti ang ti ve thei te chu thil cha kom tak anni chu aya poimo jok chu trophy thanem tak choi hi ani tin Mbappe chuan asoi Chelsea lampoin midfielder thar an nei le ton ta ti achiang ta ni zana ma han Sporting Lisbon atangin Dario Esugo chu an senglu tur thu puan ani ya medical test le tlap pani te anin rem towa Sporting Lisbon le Chelsea te hi Dario Esugo mana hian Euro makta doi somni panin anin remta anni Esugo hian nipui transfer kongka ain honvele Chelsea hi azom don na kumsari dai Chelsea hen contract aziak don anni Chelsea lam hian kwanda po Sporting Lisbon atang hian in rem na anlo nei pui to bok Arsenal lampoi ni zana makhan thuthar anron neya nipui transfer kongka ain honvele mail sport lamin atar lan danin Nico Williams so Athletic Club atanga singlu antum thu tarlan aniya Arsenal hian Barcelona chu makhalin Nico hi singlu antum tinani chu Barcelona lampoi nipui transfer kongka ain honvele Alexander Isak chu singlu antum tur thu ni sang khan puan ani vele ta English club lian dangte chu makhalin Robert Lewandowski mun rok lo khatu turatan Alexander Isak he senglo antum don ni hin tarlan anita Alexander Isak po hian Barcelona chu atim tran le
he team tana inlan achak thu alo soi zau towa alu thei mai rinna alian chho tran ta hle Real Madrid lampoin Manchester United ateng Kobe Mainu chu senglu antum tur thu tarlan ani vele ta United a contract azia lo chuan nipui transfer kongka lawin hong tura Chelsea chu makhalin Kobe Mainu hi senglu antum thu tarlan anni Kobe Mainu hian tun din hmuna United lam hian kar khata pawnoi khanle singkwa vel hlo turin an thlem ni in alanga chuti rolling Kobe Mainu hian hei aya tam hi aphut ni tarlan anni hemi wanghen tlable player te hi anin rem thei ri lo ni in alanga Real Madrid apan mai rin na tepo alian chho tran ta Rio Ferdinand point lian min yamal chungchanga angai dan aron soi vele ta Rio Ferdinand chun mitam takin Lionel Messi le Ronaldo te ti thayang hi ati thei lawang tin an soi thin na ati thei deuh der chu ani to hi ani hi player ro pui tak ani der to wa han thlir le ta ula Cristiano Ronaldo le Lionel Messi te kha kumsom pasari an ni in hetiang hi an la nilawa ani player pahni mai ba ka Wayne Rooney te Kylian Mbappe te Neymar te Zinedine Zidane Michael Owen mai ba ka Ronaldinho te kha han thlir ta ula kumsom pasari an ni in hetiang hian an ro pui lo ani kasoyom zia tak chu lemin yamal hi kumsom pasari mi tangin aro pui towa nakina phaichon ani hi khovela player thabertin kan la soi thei hialin karing ti in asoi Liverpool lampoint ni pui transfer kongka ain hon vele an striker Darwin Nunes social antum thu ni zangkhan puan ani hia kumsom ni pangami hian tu po anei ngal ni tarlan ani ni san lama khan news string tla takin atarlan dana Darwin Nunes nuwa hi Mikel Arteta chun antler malam thum chakna sengnu atum don ni in alanga Liverpool lampo hian kaltir an poitilo ni in tarlan ani to bok Arsenal lama Darwin Nunes season thara kan mu arinom tinani chu ole khati chin hatun tumatan chu ni tamai se thlir tu te channel min ngai lut saka inchunga lom thuka soi tak meu ani news rin tlak tak le ngai nom tak te nen in mu chho le zel kan tum don ne